Hello perlok ngai kuwei phi sai sen pat akanika channel ka jonga te menta ka sengi ngamot ban phalit le servicing no ya kanika kali ka jonga hang ne ajan hi hang ne hapo umroi te ale perlok ngin yele menta la slam nga ham pha le servicing shi ya kanika kali ka jonga te ngan persyang ban le ban pha le servicing namar kala chaklia ba baik mo Bento like caklia ha. Ga caklia sedin sakmaru. Ngakalet ban pen fi kini gidi ki sit ki bangala dep ban pasu mo. Wow, ngan sa pen sisu fi ban hatu ki internet na am. Mo. Dengan sa pen sisu fi sibit dala dep ban site. Ani ke caklia ta kena peto. Caklia ha. Ish. Ti kakali siya po ro kalahad sa kaliya ha. Te parlok ngan pen iya fi mo. Te pek do mo. Hai. Ti ali parlok ngin ya lek no bat nga menta mo. Te ha ke. Te kaparo jonga kala dap ban warm up menta. Te ngin ya lek no bat ngan ha ya kaban le servicing ya kini kaparo ka jonga. Okay, let's go. Parlok pek mo. Kani kedai ketaka surok ban hale servicing ya ka kali ka jonga. Okay, Parlok pek me. Ah, di kani kedai ka way ka cakaban le servicing handrai ngan nampa ne nomor ba ngam se tenap kar kom sat ka jongi dengan pak syatai. Wow. Tau. I ketai kelat hantai. Wah. Okay, Parlok. Kani kan kecaka mo. Nampa ne. Wow. Ganda na. Website kali. Wah. Di. Oh, ni bun kali. Sibun mah kali ndang sini. Pek turu. Te perlak ti gini paro jonga ada sak benta mo. Te let's do kali servicing laslam kem le servicing ang benta la den arbana try. Te sya soru hablek ndala dap hadu 1,000 kilometer bat berbunai ke minta kalau cantar hi tambah lah kuah hi dan lo no ban kut ke ini hanya di dan mah di lo servicing one shot kemang ini kita kaki ini mungkin banget ini ke klok madan ne mah sekali kali ke angin skam mah kinsa ini ketiga bentar kita ismar dan ni cakap pasal ki wo sejauh wo mah di penar teh handrai ngam da sotonat garkom sa jengi teh mentangan pak sini kita dari kama dan pale terpenting di paru jenga di ma flat dan isi kini gitu yang nat deh so no di tanam di tanah mo sa pengen mo perlang mo teh dang shoot yaki
तैयार बंदा spray sementara spray no spray ya depan shampoo terlep tentang ada ban pasak kini kali thì kala refresh mah tak ikut tentang lek pai no thì oke perlok ndala lek pai slap tamo banyak rumlong re kali thì oke sa peni hi ndakala poisha kamrapat oke dengan start no kali minda oke thì
kali kadang warm up mentah, kadang start, nomor ba dang shoe, temo kadang kaan ha. Okay. Kani ketika servicing mo, laban yui. Kabiang hi, kajaka servicing ne, at ka sing ijo nga mo. Kani ketika lat umroy. Okay, perlok. Di kumni hingan penkut no ya kenika video ka jonga, hi berang poin temai ya kenika channel ka jonga. Coba subscribe, share, dan like. Haduk bening ya kenduk ka boy patka video. Okay, bye bye.